Google එකේ Chrome එකේ හරි open කරගෙන තමයි search කරන්න Chrome එකේ. තමස මෙන්න මේ link එකට යන්න මේ නිල්මට මේ logo එක තියෙනකොට පස්සේ මෙතන start and generator එක තියෙන එක. මේකේ තියෙන ප්‍රධාන කේස් එක තමයි මේ add වෙන එක. මොකයි පොත මොන බටන් එකක් පුවත් add එකක් තියෙනවා. මේ add එක close කරන්න phone එකේ තියෙන තමයි phone එකේ back කරනම ඒක කරේ. මම දෙතෝ සැරේ ඔබ බලන්න ඊළඟ බලනකොට .html page එක ඉතින් continue මේ පිළිවෙලටම බලන්න ගමු. Something yang bisa kita lakukan Singapura ke Singapura Thailand ini mereka milik PC itu milik tidak datang mulai screen itu milik ada loader itu backer lah kan masih 3 km मैं ready to secure your connection भी after the start होके जाएगा देने ready to select that नटन तीन में हाथी से आगे जाएगा आरोप के से तो सुंदर है जो select बताओ ये मतलब मैं attend plus करूँ लग पेज के लिए अभी तो मेरे pop up पे नहीं आता नहीं पेज के आता नहीं ये वो डाटा स्टोर करना उसमें था next masih tadi kepin terus naik next day kadang sini gue buat ada akhirnya gue minta kelak hari close tuh hari kan mulai sudah cloud not pilih nanti ini di bawah ini copy करके copy करने को ना डिसेलेक्ट करना copy करना sini hilang terkadang hilang paste kali ayo berdua ini mana